gusa mwari muvuze ko hari update ku kipe y'u Rwanda Amavubi. Yego ubwo izo match abantu bagura amatike bakajya kuzireba. Minsi 15 Kensi yakoze publicité ivuga ngo ibaze bibaye APR igatsindwa 4 na Gasogi udahari. Ariko yarota. So ibaze bibaye Gasogi itsinze APR ibitego 4 ku busa. Gasogi yo yahize ko zigera ya FIFA series mu gihe cy'umunota umwe n'igice tuzayigaruka hejo birambuye banayo bayimenye nk'icyo tuzakira nyine. Icyo rero twavuga nuko bagoranye bite bigeze hano. Nuko reka tujye mu mikino y'igikombe cy'amahoro uyu munsi imikino ya kimwe cya kanira aratangira. Kipe ya Gorilla irakira ikipe ya AS Kigali saa 9, Bugesera irakira Etincelle saa 9, Gasogi United irakira APR ku saa moya Kigali Pele. Hanyuma rero ku munsi w'ejo Police izakira ikipe ya Rayon Sport umukino wo kuzaganiraho. Gusa mwari muvuze ko hari update ku kipe y'u Rwanda Amavubi. Yego ubwo izo match abantu bagura amatike bakajya kuzireba. Gasogi yo yahize ko zigera ya FIFA series mu gihe cy'umunota umwe n'igice tuzayigaruka hejo birambuye banayo bayimenye nk'icyo tuzakira nyine. Icyo rero twavuga nuko haburi minsi 15 Kensi yakoze publicité ivuga ngo ibaze bibaye APR igatsindwa 4 na Gasogi udahari. Ariko yarota. So ntawamenya yabazaga ikibazo cyo mu ntawamenya yakaniye ariko Gasogi sanzwe igorana. Jafeti muri Magic yabajije ngo se birashoboka ko Gasogi yazakomeza ariko itatsinze APR. Jafeti nawe n'umusazi. Urumva nk'icyo cyazo ko agiye kiri fani. Keretse na APR ishyize nk'umukinnyi wenda utemewe gukina. Ariko zijambo bibaye. Kensi gukoresha ijambo bibaye bivuze ngo n'umuntu bisa narenzo perhaps bizemo ariko arashaka igikombe cy'amahoro. Ariko izi match za Peace Cup ziraza kurya nk'iyi match ya Kigali na Zagorira abantu bagereyo hakiri kare mugura amatike mugende muri match ziraba ziryoshye kabisa. Peace Cup tuzayisesengura ejo match zarangiye nyine tunavuga kuri match ya Rayon. Ariko iyi match irakomeye by'abantu baze kugerayo. Yego tujyane muri FIFA series kuko harabura iminsi 15 gusa kugira ngo FIFA series u Rwanda rurabura iminsi mike cyane kugira ngo twakire iri rushanwa. Ama equipe azitabira yamaze kumenyekana. Itsinda rya mbere rizakinira muri Stade Amahoro, itsinda rya kabiri rikinire kuri Kigali Pele Stadium. 15 days to go. Nuvuga ngo u Rwanda ruri kumwe mu itsinda rimwe n'igihugu cyitwa Kenya. Amashaka ndayikura hano nirebe hano rwose nshaka. Nukuvuga ngo u Rwanda ruri mu itsinda rya mbere ruri kumwe na Kenya, Estonia ndetse na Grenada. Grenada. Umukino wa mbere tariki 27 u Rwanda ruzatangira na Grenada, hanyuma ubwo izaba ari saa 3 z'ijoro. Hanyuma Kenya ikine na Estonia bazatangira ku isaha 12. Itsinda ry'u Rwanda riri muri Stade Amahoro. Riri muri Stade Amahoro. No itsinda rya kabiri ririmo Aruba, ririmo Tanzania, ririmo Liechtenstein ndetse na Macau. Yego. Bo bazakina nabo tariki 26 Pele Stadium. Pele bari kwitunganya neza cyane ari impande. Mu Mavubi batanye kugenda bakora call up gake Jihad Bizimana yahamagawe. Kipe nabonye byishimira bakari bahamagawe. Hari ikintu Ferwafa bagiye kwibana abantu muri iki gihe nyuma yuko tuna mu congratulate twabivuze mugenzi wacu Ben Ngabo agiye muri media relations muri federation. Boni SG na president ngo bafite gahunda yuko bagomba gukorana na media ariko bagakora mu buryo bw'ikoranabuhanga noneho bakazajya gukora call nka kuriya nyine niburaye bigenda basohora umukino umwe n'utwo tuntu bazanenga no kureza content muzagenda mubibona. None biramutse bibaye ibaze bibaye Gasogi itsinze APR ibitego 4 ku busa. The Peace Cup dream alive. History could be made. Ibaze bibaye inzozi za Gasogi zo gutwara igikombe cy'amahoro zibaye impamo. Peace Cup quarterfinal. Peace Cup quarterfinal. Peace Cup quarterfinal. Who best team left? Ibaze bibaye amateka yanditswe udahari. Ni kuri uyu wa gatatu isaha z'umugoroba kuri Pele Stadium mu mukino wa kimwe cya kanubanza w'igikombe cy'amahoro. Pele Stadium 7 p.m. Ibaze bibaye utahari. Ngwino uzaba umugabo wo kubihamya. Ibaze bibaye. Guri tike yawe kandi akanyenyeri 669 akanyenyeri 6 urwego.